naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritan ngayon tayo basawan ng drama itag at manipod ka ni pagayam tayo adayana sana pudpud no anagan. Ngamsakbay na helopay ka ni Ma'am Lulit Ating ni Ma'am Imelda Salarson di Tatarlac. Makablawan mat ti Gutierrez family di Prado, Umingan, Pangasinan from Mariel Gutierrez. Manipod mat ka ni Jennifer Flores naragsa ka pa nagdengdengag dananay tesi kan Tatay Ambong. Kaslimanti ko na ni pagayam Dayana. Dear manang biyanang, dudwa kami itinak nga gabkabalay, tanatayan ti amak. Kan nangasawa matan dagiti kakabsat ko. Agtrab-trabaho akiti may sa pribado a kumpanya. Katadamot basita pensyon na mawaawat ti inak. Nasingput unay ni nanang ko kadagiti kakabagyan me. Katap no nalawag kan ka ti amin, rugyak ti agsalaysay. Nanang, nakadasara kon, mangantayon. Sige, tamabisi na kaon. Aday tati plato yun, nanang. Ni. Day, ada umay ah. Okay, Shalay! Insan tayo na! Woo! Umayakan! Ni mo't insan Marciano day jay nanang. Ala, ingka pastor ka dyan kasinsin mo anak ko. Uy, nanang. Antay! Umayaman bumulod, iti walis tingtingyaw? Nagimaskit si Danyong nga, antay! Insan! Nagadubo ni Diana iti karnit pato. Ay na! Ay, nangankan Marciano. Kwa! Ay, sampay, antay! Ay, Diana, yalam ni insan mo iti plato na, tamangan dito yan. Ah? Adto'y ti plato mo insan. Ay, kwa! Kababay mo, insan! Antay! Kanayo na mo ito na makipangpangan! Ay, mababain ako. Mayran ranamot nga rod apan nang ano kasta nga umay ka dito'y balay. Di mangan kamutan. Ay, mabainak, santay! Sino kumangay? Di kabain mo. Mangan kakit din. Ay na, nabsuga ka, solve. Ay na. Ne, nagapwam. Itay pa asap-sapulan ka, Marciano. Mangantan kat mabisina kon. Apa di ka pailanangan? Intugo ko ay ati kardiraw. Nangan ako na. Kinunab-nabsuga nga ron. Nanganam? Sa dino pa'y kuma. Hindi balay adan ti suling. Anya? Napan ka man nakipangan? Ay uwi na, tanay mi imas ti si daday jay. Awan to mga mimasida dito'y balay. Adamat tay tinapasidaan ta. Kasla di mabsog no kastas si daag. Ay, di ka lang mabain. Kanayon ka amapan makipangpangan ijay. Pagbaynak ko makakabagya mo ida. No jak idakab kabagyan na ka isaw. Agbaynak. Ngam ka pamilya dagi jay. Iso nga awan romba nga pagbaynak. Uray pay. May sakaw awisin da mga rodamangan. Narigat apaayon ti grasya ba kay? Nay, nagapanyo nga yan ti suleng? Ay, ijay tsindaan ka anakan. Napanak man nakitsinda iti masida. Anya ginatang nyo, apang malman nyaw. Makasidsidak nga rod iti pinapaitan na kaldeng. Ay, apa, wow, naimas ah. Sige, tayawid kung to'y pinalingkik ka anakan. Ay, sigay, kaimasin nyo taglutuan tay. Raman naman to'y linuto ka pinapaitan. Husto matla titimpla na anak ko. Nan. Naimas na nang. Ay na, aduman ti makan ko no kastilang. Sige, maganta nga rudan anak ko. Agaukan itiin na po'y. Tanakagauak mo tan iti sidaan ta. Uy, nanang. Ati Sulay, insan daya na. Kumayaman. Ne, tika sinsin mo. Ingkalukatan tiri daw, ta siya akong tiagao. Anyaman nga tat masapol nan aya. Ang mga nuadaman buluden nan ah. Mala, ingkalukatan na tiri daw. Bumulo da man itinil ka, teryon tay. Nangikabilam itinil ka, Diana. Ayan na day jayan. Ay, day jigayam. Naiparabaw iti stereo. Agyaman na ka. Nagatidog to, madagiti kukukaw. Kaya nagmodel matay nil cutter may. Dito ya kung nagnil cutter. Ay, nangan kan, Marciano.
Ay, sampay nga rodan tay. Humay ka tamagan tayo. Kababain? Pagpainam ko mangan kakit din. Naimas ti sidaan. Pinapaitan. Ay, kwa. Ay, mababain ako na makipangpangan dito yan tay. Kwa, Anya kalakit din na yan. Ay, Diana, pangala ka man iti plato ni insan mo. Ay, nanang. Adto insan, mangangkan. Ay, saan? Ay, kwa. Ay, itang ipilitin dak. Sige man lang, ay. Mga anak ko. Agruam mo day jay ang Marciano kabagays. Di yung nga minruaman Day lang makipangpangan ti pagalistuan na. Ay na, madino imot ti makan ka bagis. Ay na, agruam nga raw. Kanayon nga umay makipangan di ta balayaw. Ay imbis ang makatipid kayo. Ay saanayin ta may laklak am day jay at tao iti kanin yaw. Ay na, makanladay ta. Saan nasaya at ti agim imot ka bagis. Masuro nak iti day jay Marciano. Isuki din ti makakaanda nga umay makipangpangan. Ay, kanyat sindayo aya ka ba, guys? Paksiw nga ikan, kantay prito karnit baboy. Ha, adapay. Ay, adapay mat. Mangan ka. Ingkan ijay kusina. Ingkag kalong ijayan. Ay, uwin man ta mabisinak. Jak pa'y nga mindangan ka ba, guys? Ay, ka ba, guys? Nagpinsun ka. Ay, wala. Apay aya. Pautangan nakman iti 2,000 tay gatang ko iti abunaw. Ha? Bayadak tumilaeng. Igidan kunton a bayadan tay sigon nga utang kaw. Kung nakapaggatang ko iti agas ko, dyan nabati a kwartak. Dumawat ka paila iti kwartam kani Diana. Awa mo bibiyagin na. Ado ti kwarta dyan anak mau. Ha? Alan na ka bagis. Masikamot kanya ka. Sika lang ti amok nga sitgan. Sika lang amin tinaanaw sa mang papautang kanyak. Nag-iimo mo dagiti daduma kakabsat ta. Sika ti kaanusan. Iso paborito ka kabagis kaw. Sige. Mabit lang nga ron tayo nakalaan ti utangam ka bagis. Ay, adapay kwartam anak ko. Adamat, nanang. Ikanak man pa iti gatang ko iti agas ko anak ko. Adang amin nang usarak iti kwartak. Intadyo ka ni uncle, kunayo Ha? Sana pa nagimot, nanang. Ngam kitaan nyo Kanayon nga umutang ni uncle kada kayo, ngam di pa agbaybayan. Saan nga utang tar-aramidin na no di ka dawat? Hala, aw-awatan talata ang tagawat nga minita. Narigat mo, no pirsa ang agbayad, katawan nga ron pagbayad na. No sana makabayad, di yun pa utangan. Anya ka matandaya na. Kabagis ko day chay, apay aya nga imutam. Ni, anjak ibagbaga nga imutan mo. Naglawag dar aramidam. Panagimot ti kasta. Imala ka iti day di amam nga imot. Ay, awan manan. Sa bali manan tinagawatan dan iti imbagak. Mangang kanto na birsay, tada papanak. Papanamanan ay akat pananganan. Apay niya linuto, masidaan. Nagigisak iti sayote. Sinagpawak iti sardinas. Isumat ti adda. Nagsaraw ti tiyang kuno sa'yo, titi sidaag. Nagangdod. Guro, ito man naguro dahil. Anya? Kat, di ka mangan? Mga anak to, ano mabisinak? Papanam nga minaya. Inaarod bumulod iti posporo, iti balay daan ti sulay. An-anom ti pusporo kat adamat tay later. Posporo nga rod ti kaya kung osarin. Makasinit ti later. Mangantayo, nanang. Nakagao akon. Sige. Ti sulay, kumaya man. Ay, simre ka alatan at nakaluka mo tiri daw yaw. Umaya man bumulod iti posporo yaw. Mangantayo pa'y akaanakan. Apay niya si dayo antay. Sinigang ababoy. Ay, apaw, nag-imas ki di datang yaw. Umay man agim bubulod dito akasinsin kon. Ngamkit de.
Umay makipangan ti gagara na. Uy, Diana! Nakamatider ka matlatan dito, anak ko. Yalang ti plato ti kasinsin mo ata mga andito. Ay, uwan nanang. Siyak ti mababay ni ti aramidan ni Marciano, Diana. Kanayon nga umay makipangpangan ni Jabalayo. Mangibabain. Ay, Iso ang masadutan nga agtrabaho. Tadamat namnamaan na pakipanganan na. Dinan kayat ti agtrabaho. anya? Uwan, Diana. Katno kanayon ti apami. Uray saan ka nun nga agtrabaho. Tadamat pakipangpanganan na itinahimas asidaan. Paglastog na pay paborito ka nun ni Auntie Suling nga kaanakan na. Ha? Kan pagpasikat na pa, ti kanayon na pa nagdulce di balayo. Cake, kas kada ice cream kanu ti kanon na ijay numalpas amangan. Ay, uwan taopan mat nga miniinsan ije balay, mercy. Dayta nga rod kat. Paglastog na unay dayta, iso ang masadutan nga trabaho. Ay, sana mabalinti kasta Kasanon nga ti masakbayan ti buklan nga pamilya no masadutan nga trabaho ni insan. Ay, huwan nga rod. Mala, di ka madanagan. Kasaritak tumanan ni nanang. Panuynuyan na nga mintar aramidan dagiti kakabagyan na. Isong agbalinda asadot. Mom, no apay akanayon nga umay makipangpangan ni Marciano dito'y balay, Diana. Gaputa kay kayat na nga antina. Syaklaan ti kay kayat na nga antina. Kat nimot kabagis ko, syakmat ti kay kayat na, tasyak ti kaanusan kada kami nga kakabsat. Uwan ata da kayat da kada kayo. Agdaman kan awan kay kayat daklat ta. Agbalbalindan asadot nanang. Gapo iti panang pampanuy-nuyo kadakwada. Ay, panunot mo lang dayta. Basta pa kay dayawak ti aramidan dagiti kakabagyak. Asyak ti asit ganda tamang ipakita anasaya atak atao. Isu akay kayat da. Umayak man makis istorya kabagais. Ay katuan kabagis. Sikat ti paborito akabsat. Nasingpet ka istorya. Ay no, naindaklan ka akabsat. Pagwadan ka, awan umaspeng iti kinasingpet mo kabagais. Agyaman ak kabagis. Ay, manmanutikas ken ka akabsat. Naasi ka, ken naparabor ka. Madi nga minti agim imot kabagis. Tano na imot ka. Imutan na kamati grasya. Ay, talaga ang nagsaya at katao. Ay, sigurado nga ijay tulangit ti papanam no matay ka, kabagays. Ay, sana pa'y amatay. Si Kam. Ay, wait. Agbyag ka pa'y tinapaot. Ay, wait. Ay, pakipirma man da ito'y kabagays. Anya day taya. Awan tay eyeglass ko. Mabasa. Di mon basain basta pirma ablatan ta pagsayaatan ta muladay ta. Pagsayaatan nga. Ada kano iteda para kada tayaw a senior citizen. Kastaya. Ay, mabitla nga rod. Tay nakmangala iti ballpen. Ay, ada bulpin ko kabagis. Dahito inay. Ay, nakasagana. Dahi tala agpirman ti armida. Antay, pautangan na man ta nagpinsyong kaysan. Manot ka sa pula, Maya Marciano. 3,000 ko ma, tagumatangak iti raw. Ta nadadahilan tayero ti balay may. Pagkatang ko kumaiti agas ko, adu ti agasa kiti bagi kanakan. Dumawak kay to kadi kani insan dayana. Anya? Alan, antay. Kasyan na kami kaday. Sapay ado may abag yun niyam. Mabasa kami na iti balay ta abot-abot ti bubong may. Sige, mabiit lang nga rod. Ada kwartam, Diana. Ay, gimatang ako ni ti agasyo, taamok nga awan man kwartayon. Ay, pasensya ka pa'y laan. Tay mutang ngamin dya kasinsin mo. Masyanak mo't. Basta ginatang ko amin nga agasyon. Mangantayon ta nakaluto akon. Anyat pinalingkim asidaan. Puro anateng nanang. Hustupay lang ti karne. Ha? Kitaag man umay pa'y makipanganday dya kasinsin ko. Anti Sulay,
Anda kaya? Kunakon ket. Andaman ang tinalaing nga makipangan. Ay na, di ka agim imot, anak ko. Ay, sumrag ka, Marciano. Umay ka, tamangan tayo. Wow! Hay! Naranaak man na, hindi pa nangan. Oh, at ti plato insan. Ala, sumango kan tamangan tayon. Ay, agyaman nakin sana. Ha? Hindi mo sa mga nag-aopay tayo karninsan. Ay, awan ti karne insan. Tamanipod ita, isardeng mintag si da iti karne, tabawal kada kami. Ay, kasta aya. Ay, nanapsugang pay gayam. Apay nanganak nga tayo di balay, no? Pilitek ko matimangan. Ay, kuwang gayam. Nalipata mo nanganak gayam ninyo. Ah? Apay mo dahito nga panunok kon. Ha? Ay, sige insan na, antay. Dapay gayam pa panak. Ay, Ha? Makita yun, nanang. No saan na naiimas ti masida, saan na napagan ano ti mangan. Ang no karne ti naidasar, iso pa yun ti makakauna sumango. Itaman pa adi ka rumor iti oras ti panangan, Marciano. Di ka mapan makipangan ni Jabalay da insan mo. di na magsidsida ti karnain. Puro mo anak natin ti sidsida indam. Mayat kit di atin natang. Wow! Da kaya, aguro ti dyan kuno natin ti sida. Nagtumar kayo iti agas yun, nanang. Uwan, anak ko. Saan nga may dagiti kakabagya kita'y nakaturog ak? Awan mo. Ay na, di yun namnamaan dagi jatat tao. Taawanan ti kasapulan da kada kayo. Ita kumasarong karanda kayo at agsakit kayon. Ngam gapu tawanan ti magimulan da kada kayo. Saan da kayo napagan ano nga umay kitaan. Apay nga yakas jayda. Isu nga mo yung itananang. Ay, Nana Suling! Diana! Ada kayo nga? Ha? Huwag kami man. Ay, mabit lang nanang. Wow! Inakitaan o sino day jay. Apay nga asyak ti singirin niyo. Kat jak mat ginaranturan di kabagis ko. Ay na, ada pirmayo dito inana, oh. Ha? Saan mi ngamin ang masapulan ti kabagis yun. Iso ada kayo tinasidgan mi. Tada kayo mo tinagarantor kan kuha na nga imutang kada kami. Apay ngamin apinirmaan nyo day tananang. Jak abukin ko na. Di na ba't imbaga nga utang gayam dayta. Ti imbaga na kat pagsayatan mi a senior citizen. Iso a pinirmak mat ada agusan na. Aniya? Kasla kayat ko nga ungtan, kan pagsasawan ti inak, gapu iti kinalukay na kadagiti kakabagyan, mi amang gungun daway kan kuana. Ngam linapdak ti bagik, tadyak kayat madagdagan ti ladingit ti inak, gapu iti napasamak. Gapu tadyak kayat ti inak ti may pasubong agbayad iti saan na nga utang, sinapul ko ti ulitag ko kat iti nasapulak, pinwersa ka ng bayad iti utang na. Alakastan, to'y pagayam mo, Diana. Amom pagayam ko, adon dagiti manang gundaway at tao ita apanawan. No amuda anaanos wano nasingpat ka, gundawayan damatan dayta. Ngam no maminsan aday ti masaknan dayta, rinwamot ngamin ti inam dagiti kakabagyan yo. Ang mala bantayam latta ti inam, tamangan nulokwen damanan. Ala gagayam ditan tinagpatingkaan ti pakasaritaan ni pagayam Diana. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Ellie Palacio. In your nose para ti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada kayo amin. Manang Biyanan! Hello na imbag nga oras yumanan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan nga intay drama itakat manipod kani pagayam tayo Zeni
Sana pudpudno anagan. Ngam sakbay na, hello mampay kini Sir Alejandro Selga, ni Ma'am Norma Palilang dita Hong Kong, kani Ma'am Patricia Alagano. Kastiman ti kuna ni Pagayam Zeni, dir man ang biyanang, nalastog ti asawak, palangguad, sana paatiw kadagiti karubame, naapalpay, no adda makita na, ti kayat na adamot kan kuana. Kat numabalin, di na kayat nga adda mangartap kan kuana. Rugyak nga rod, ti agsalaysay. Agudong ka man, sinay. Apay apagudungan na kaududong kulay di kalman. Ingka gumatang iti pagalad. Aladak ti aglawlaw ti balay. Tapnosan basta sumbrek dagiti balang nga asaw, kas kada manok. Bulos akal deng, kas kada babaw. Awan mati bulos akal ding kan baboy asumsumrek dito'y solar ta, idong lakay. Adda, di mo lang nakita. Nakitam la jay na aladan abalay da duro, tuladang manan. Nagtalna ka mamait. Nusyak ti tinulad na. Ha? Nabayagin na planok nga aladan to'y solar ti balay ta. Ngamdya nga rod na sangsangaw. Naistoryak ngaming kaniduro idi ti planok. Inununaan na ki din ti lukaw. Anya? Agtutulad da di aduraw. Awang ka respeto na ah. Respeto manan nga. Respeto kumamat ah. Siyak, ti imununaan nakapanunot iti kasjay. Tinulad na ki din. Inununaan nak pa yan. Awang ka paabay na. Bastos. Respeto kumamat ah. Apay nga yakasta duraw. Kompetensya na matain. Agtutulad ka. Inununaan nak pa yan. Ha? Anya ti kinompetensya kan ka paridong. Agindidi ka pa ilang may. Planok nga aladan ti solar ti balay may. Inununaan nak matain. Kaya aladam lata paridong. Awan mo ti mangiparparit kay. Kan may saan ba't ang negosyo ti naramid ka? Tapno ibaga makumkompetensyaan ka paridong. Kompetensya ti naramid mo. Unaan na nga raod. Ay kataladam lang tamat at balay mo paray. Awan ba't ti mangiparparit kunak manan? Wen, amangan no ibaga dagiti tao, asyak ti agtutulad. Ha! Sakti mo na nakapanunot ti kasta, inununaan na. Ay awanin na. Ibagan to dagiti tao na tultuladan ka. Na, suratam di alad mo. Isurat mo ijay, asyak ti akin idea iti inaramid mo. Anya! Ne, anya ti ipatpatak dari iti sango ti balayo, Mari Daisy. Ay, istorman, Mare. Ay, agistor kayo gayam. Wen, Mare, padasan man mo tagistor. Makaburing mo tawa nararamidin na. Iwan amare. Mayat nga ruda, tapno ada si apaggatangan. Wana, si kanto ti kang runa na customer ko, ta si kati asidag diti balay, Mare. Awatam da ito sinay. Ne, nagsweldo kan edong? Nagsapan? Kan, apa yan nagaduda ito? Saan ko asweldo da ita? Inutang ko itibus medyo kumpanya. Anya, apa nga imutang ka katadapay matkanan tayo? Ingka gumatang itilako ta. Lako ta nga? Nag-store ta mo ta. Anya, istor? Pag-istoram nga ikatawan mat istor dito eh. Kaya salas ah. Lukatan tatay tawa ije salas. Bitinam tumutten itilako ije tawa. Ken adamot dagiti nakadulin agarapon. Ijayan ti pangikam kadagiti kindi agatangam. Oh. Anya? Nakitaman nga mina, tayo may patpatakder nga istor na Mari Daisy. Kat isuman ang tituladam. Tulado mga bagbagam mate. Siyakti mo na nakapanunot nga gistor. Di ta mabalinti basta agistor latan. Masapul nga agpermit ta. Kung kaday, mga latan to ah. Ala, nagrubot kan. Taing kag purchase itilako. Unaan ta ida nga agistor. Tapno di da ibaga, ada tati agtutulad. Kasta, tinulad na kamot ni Idong, di say? Wen, nagistor nga rod matun. Ijay salas dati nangikan na kadagitila ko na. Anya? Binitinan na ititintinapay kas kada siyam-siyam po itayan titawa da. Ah, Ay naagkakanatan tinaibitin iji tawa da. unay kat ngagpay so da dya taon.
Ay, naimbag ta di nakainapa. Saan mo kiday? Ano siya? Sinitanak, hindi naladak ti sular ti balay mi. Apay ka nung ngay nun unaak. Kat nabayag ka nun a plano na tikas jay. Ay, agtutuladak ka na. Ay, na yun. Di kas di nga ugali ti tao. Un nga rod. Kung namlan saan tayo nga kakaro ba? Saan nga minapaatiw day jay nga idong? Ay, iso ti agdadatang agtutulad. Ngam, pagbalinin nakit din na datayo. Kung nga ron ang awawatan tay latan. Takas ta siguro talaga ti ugali na. Narigat at tutupan ti kasken kwa na. Ay, lumabasak pa eh. Nanatinang. Nay, sika magayam, barok. Dumagas ka pa yatag merienda ka. Ha? Madama ti merienda dito'y papag. Ay, kwa. Sanain. Anya saanan? Ay na, mabain ka pa'y laang mo't. Umay kakidain. Nagluto tay babaw nan may ti pansait. Umay kataraman na mo't. Naimas. Ay, apay, asino ti ag-birthday na na? Awan. Makapangpanganak nga iti pansait. Isaan, nagpaluto ak man iti babaw nan. Ay, mabitla nga. Ay, indang! Mangala ka man iti tinidor kan malakang. Tanay, adani daw. No kasta, adda babaunan niyo na na? Gawin man, jay anak ko jay abroad, timang tangtangdan. Eh? Tanay, marigatan ako nga gunay-gunay dito'y balay. Aya? No, da kami lakan nila kay ay naasaan mi nakabaalan ti manangdan iti katulong. Kunam taday jay abroad anak may. Ahap? Apay, dagitila adda di abroad ti kabala na tagkatulong aya. Ah, Kabailak mo't ano kayat ko, nana? Sinay, adda mo, ngagbalin na katulong. Apay ti katulong. Asino ti agsapsapol? Siya ka. Anya? Apay nga katulong ta. Katadakmat nga trabaho dito'y balay. Iso mo lang nga iso, tilutom. Anya? Kung naglaba ka, pasaray adda sana may kataman siya na. Kung nagladaw ka nga, griringo da duma. Ah, Iso ang mga lata iti babaunan. Tadon dagiti maliwayam at trabaho dito'y balay. Kain, tapno saan ka amarikatan? anya't itang dantangay. Katiswildo ka. Ay na. Dandan ni Santo pa yan nga umdas ti sweldo magastusan tayo. Taumad ado ti paggastusan. Manghala ka pala iti katulong. Basta mga lata, period. nakita na kanu nga mintay babaw ng danana tinang. Iso nga imapal. Isumat lagayam ah. Masurunak mo ti asawak, Daisy. Nagkumik nga ron nila kay mo. Nonya't makita na tuladan na. Saan na paatiw si ka? Wan nga rod. Mang ibabay na dyan nga asawak. Sapay nutob ngarag, agungat, umapa. Kat asino nga'y tala niya babaw na niyo. Diyan ka mo ah. Makabirpirok na siya. Bay, am nga iso ti agsapol ti babaw na. Pakikita yung man, adda mo yung ababaw na yun. Nanatinang. Asino tagsapsapul iti babaw nan, barok? Siya ka ah. Kinapudno na, nabayagan nga agsapsapulak iti babaunan. Iti paisan kay anakaala iti babaunan niya ako tagsapsapulakon. Ha? Imo na kaila nakasapol. Namangan nga minoy baga matultuladan ka na ah. Ay, sana pudno daytan. Nabayagan na planok dayta. Ay, awamot kiti bagbaga kakasta barok. Anya nga iti amok na na. Iso ano, adda mo yung ababaw na yun. Pakibaon nyo man la iti palayamin. Sige barok. Aday ta. Naisalapay kung tagitili na baak. Urayak manan amawagaan, tako pinagtumanan. Ang damat, bakit ato malangkyaw di tabatog ti balay? Mabalin ti agda, mag-ading. Ay, anya day jay nana. Dito'y ka di abalay tay agsapsapul iti babaunan. Ha? Idong kanu tinagan na. Dito'y ka di ti balay ti agnagan iti idong, adeng. Wan nana. Asawak ni Edong nana. Anya ka bitin? Adingak na ading king ka. Ngum nana ka mo anana kanya. Ha? Agrup-rupak ayamot abakit, kutsaan mo't. Isu amabalin ka day, manang kunam kanyak,
Ha? Agsapsapulak ngamin iti pagtrabaho akas babaunan. Nagdamagak di tadaya. Ket kun natay bakit nga agnagan iti tinang, atay agnagan kano iti idong ti agsapsapul iti babaunan. Kwa, awan mat nila kay ko, nana. Ay, manang, di pa'y simmang pet manipod iti trabaho na. Ay ket uraya kun Ha? Pastor kenak di tabalayaw, tanabanugak anak na. Nasakit ti sakak. Ken nabisinak, anyat makan di tabalayaw. Ay, adamat tinapay di tanana. Ala, umay kayo, tag-merienda kayo. Kasta ada soft drinks. Jak kayat ti Diyos soft drinks ti kayat ko. Adda, nana. Ay, grabe matay ito. Bakit? Kunamlan asino nga agsasaw. Andan samat crack ti ulo na. Sikat ti agnagan iti idong. Ay, una na. Siya tagsapsapol iti babaunan. Ay na, jak laing pagarup agwapo kagayam. Saan kayo nga agbagay iti asawam? Pastos matay ito yung agsasaw. Joke. Kahit kasanaw, mangrugi akaw nga agkatulong ditaw Ay, una na. Edong, Oh. Okay, kadikan ka ti sweldo, nana. Ay wan, sa anak mo't nga agsapol iti dakkel asuldo kay. Basta sa andak unay aparigatan iti trabaho Ken kagurak ti baon nga amaw. Jak kaya ti mamanmandaran. Nakaluto akaw, ingka maagaon si kasinay. ha? Saan aga po ta babaununak dito'y balayaw, ket trabaho ka aminan. Di kay agpakalaeng amangi baon-baon kanyak, taagungitak. Nana. Ay manang kunam, nanakalaan nana, baby face akmat. Manang kunam wenno, syunay, latan, no isaw. Ay, por Diyos matay ito. Bakit? Grabe, di kinaagraraman na. Nakatorturay pa eh. Di nakita-kitaan iti pasikeg, si kasinay. Amok ti pampanunutam. Ay, kwa. Siguro, apalam ti kinapintas ko anya. Iso apasikig ti kitam kanya. Ha? Alaing kaagaon, kalpasyan na, si kantumot tayo ti aginaw, tasyak tinaglutaw, nawatam. Kwa, wan nana. Ay, manang. Ken aglabakan taon, tanalpasa ko na naglaba. Naglaba ka mat gaya man. Awan nga rudan ati labaak. Labaam dagiti kawasyo tabadok la dyan linabaak. Ha? Apay si kalat at babaunan na nanatinang. Lukas ta. Inalam mo lang, jay bakit nag-apply kun ka? Una na. May kumayata. Saan na marigatan ni baka mo nga agtagibalay? Una. Hindi pa ila mangalak iti babaunan. O ngamin masapulak. So, naudi akaw. Ang kinapudno na imun una ak nakapanunot iti dayta ngem da kayaw nana. Isu nga ita kasla sakit din tagtutulad tanaudi ak. Awam may ibagbagami akasta, barok? Adda, di wala may balikas. Ngem adda dita panunot yaw. Marikrik nana. Ay, nagbidot kay ti dayta nga atap mo, barok. Na. Palso dayta nga ibagbagam. Awan kinapudno na. Anyamat da dyan ababaunan, Edong. Nagturay. Kasla saan mat ababaunan dito'y balay. Kaslamat iso ti boss dito'y. Ano sa mo napakisamaan? Tinapatag, makunang adan katulong ta. Dayta nga minti jak kayat kan ka. Tanaapal ka unay. Agtutulad ka. Agtal na ka man sini. Sa anak ngagtutulad. Isuda tinang tulad kanya. Ayan tayo sweldo. Kuha na. Mabalin ka din ngayon to no may alawas ti sweldo. Tani, nadili ti sweldo may. Ay sana mabalay. Itati kaaldawan ti sweldo. Nudidak sweldoan, idarong kayaw. Anya! Ala, ingka agdiskitar iti pagbayad mo, Edong. Makaamo ka nga agdiskitar. Di nakiramraman dita. Ay nabaraak, maulawak. Ha? Ni, paggurigor kayon samat din, nana. Wan nga raw. Sumrupay ti angkit ko. Madlaw nga adda ti plimas ko.
Masapul ang maipadoktorak. Kasano nga taday to yan? Sa kayawan kwarta mi kanidong. Ipadoktor dak. Paagasan dak. Tababaunan dak. Da kayo ti amaw. Isu ang paagasan dak. Tanudi dak paagasan. Mabalin kayo nga idaraw. Ah? Ay, sige na. Orayan ta ni Edong. Taiso ti mangipanken kay di ospital. Pagawid ako ni Nana Shunay. Apay apagawidam kat masakit. Ay, nagadumot ti sakit na. Kun nagadun ti utang ko. Siyak ti maipasubo amang papaagas kan kwa na. Naku na apagawidan dak. Anya? Ag naedak dituya, hindi ag nanayaw. Katulong dak nga raw, ti paagasan dak. Jesus, Makitam, di na kaya ti agawin. just kay problema day tuyay. Awan balay ko apagawidak. Isu adituya ko, naging gamataya. Ha? Nagsakit tintiro abagay. Yalaan dak man iti danaw. Maulawak abumangaw. Danaw! Ala, anusam nga si kasuan ni Nana Shoni. Tas ikamat tinangalakan kwa na dito'y balay. Ay, tulungan nak mo tabakit. Apaya siya kamin nga ay. Aganos ka awiram day tabakat. Tagraraman ka ngamin nga katulong. Unay kay nabiyag. Awan tinaramidan ta sawak no di tinanga si kaso kanina na Shoni. Ngam kaputama siya nakinkwana tinulungak matlaan. Aging ga nagimbag tibakat. Kada paman na nagimbag kinasarita miya na imbag kat imbagami nga awan ti ipasweldo mi kankwana. Kat naawatan namot dayta. Iso nagawidan. Aging gayta dapay latoy ugali ti asawa ka na apal ngam sana na kasi ti sigod. Takanayon ko apalagipan. Alakastan, ti pagayam mo, Zenny. Ala papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Zenny. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. And your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat niya po Diyos timang bendisyon, kada kayo, amin. Manang Biyana! Hello kada kayo amin. Welcome kayo kanayon dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sapay kumata nakaradkad ka na salon at tayo akanayon. Manipod ka ni Kabsat Vina saan napud no nagantin tay idrama ita. Ngam sakbay na, hello mampay kinilari Pulido kan dagiti anak na. Wano anak da, the King kan Kyle from Rizali Pulido, Ijay, Hong Kong. Ni Donifer Salvador, kani Joanne Rovillos dita Singapore, from San Manuel, Pangasinan. Kastoy mantik ko na ni Kabsat Vina. Dear Manang Biyanang, jak kurso na dati na asawa ti Kabsat ko. Iswa kay kayat ko nga asaren kan pababainan. Napimpintas ngamin ngam siyak. Iswa may insecure kan kwana. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Apay ayan ni Manong Ligi? Adda iti trabaho na ita, Vina, ading ko. Ay, kastaya. Umay ko kumaibaga nga nakitak ni Manang Margie J. Sentro, edi kalman. Ha? Sino, Amarji? Tingay napintas nga ex ni Manong ko. Ha? Kat, anya ko maitano nakita, mading ko. Kaya't ko lang mat nga istoryaan kanya na. Apay dakas. Saan mo't kit di, ha? Kunak ano adda na patag nga ibaga may papan iti dayta. Awan, kaya't ko lang nga istoryaan ka ni Manong ti may papan iti ex na. Kunak man busy ka, Giselle. Nga minawis nak matarimuar. Kuma, ngamjak makafocus. Tama di tiriknak iti trato ti Kabsat ni Ligi kanyak. Iso anak isin narakakan ka, friend. Ampay, napanmanan da dya Avina, hindi boarding house yo? One, kat as usual, ti ex manin ni Manong na tisang kaibagana. Kurang na lang nga ikumpara na kami iti tunggal maysa. Talaga, sensitive dahit ang Kabsat ni Nobyong friend. Awan respeto na ken ka. Imbagak mat, ano mabalin kat saan ko maadag iti ex ni Ligi tisang kaibagana iti sangwana.
Ay, jaka mo. Ngam sensitibo ak ngamin a tao, friend. Tunggal kas na ti aramidan na. Panagrik na kat di kayat para iti kapsat na. Mawatan ka, friend. Ura sino mad maditerik na no kasta ti mangmangag na. Nang runa pa no kabsa ti nobyom ti mangibagbagay ti kasta. Kinabastos ti kasta. Ay, namin anon adaras akasta tinaramid na. Namin anumatan akinasarita mi. Ngam aging gaita, awan mat ti pagbaliwan na. No siyak ti sika, kasaritam ni Ligi nga asawam. Ibagam, taumakar kayon iti boarding house. Tay saan nga amo ti kapsat na? Iti kasta, saan na kayon ariribuken? Oh, adto yan ti kapem, ligi lang kay. Agyaman akwagat. Anya nga minantay ko nang maibagam kanyak. Ay, imay ni Vina nga ading mo dito'y boarding house itay awan ka. Sapsapulan na ka. Ibaga na kano kumaan nakita na ni Margie anapintas nga ex mo ijay sentro. Anya? Among ligi, panagrik na kat saan nakakayat ti kapsat mo parakan ka. Tunggal umay dito'y boarding house, kat jay ex mo akanayon ti sang kaibagana. Ay, una yun na dya kapsat ko. Kanayon kumit nga ibaga nga anadan na dagiti isaw-sawang na. Tapos saan ama kapasakit itirik na ti sa bali. Ngam inulit namanan. Anya nga tanong sapul talangan iti sa bali a boarding house a pagabangan ta. Tay saan na ko mga amo, tapno saan datan aguluan. No okay lang kan ka Nasaysayat pa'y bakit? Agsapulak ti boarding house inton bigat. Pasensya kan lakay. Ngam na puno anak ngaminan iti kasta nga ugali ti kapsat mo. Ar-aramidak mati kabailak a makibagay kan kwa na. Ngam iti kasta nga aramidan na. Mayad adayumat tan tirik na kan kwa na. Makauma, tasyak mat na nakanayon ti agad adjas para kan kwa na. Di mat makarik na, lakay. Uy, naimbag man tayo makait ti balay manong ligi. Nakitak jay ex mo ijay sentro idi kalman. Ni manang Margie. Vina, mabaling ka di. Di munsang kabalikas ti may papankin ni Margie. Taawanan ti bibiyang ko kadagiti ex ko. Kanayon mo nga ibagaday ta iti asawa. Kat masair mo tirik nana. Ibagbagak lang mat. Panunutam ti marik na di tao. Hindi pa nga ibagbagakin ka ano mabalin. Sardengamon tayo nga ibagbaga. Panunutam kumamot at tirik na ti ipag mo. Ay, overacting mat deje nga tao. Ag istorya ak lang mat. Pangasim at adikan mapmapan ni boarding house minukasta ka. Dadaelam lang ti relasyon mi nga agasawa iti kastangar aramidam. Apay mo't ngamin nakasta ka ay Vina. Masakitan mo't ngamin jay ipag mo at dagita mo't ngamin ex ni manong mo tisang kaistoryam. Talaga kit di nga overacting da dyan nga Gisela? Aklunam ka din na si katikam malay. Itan niya pa lang amin na rason. At ti ex ni manong mo timapan mo isi istoryaan. Anya ti intensyon mo iti kasta nga raramidam. Alaman. Awan matmadi nga intensyon ko nanang. Nuaga pa da nga kapo iti kasta nga raramidam. Ay na, saan ko nga parikot data nanang? Di mo man ipakat ti kinatangsit mo. Kan numabalay hindi kan mapmapan iti boarding house da. Nuriribok tumulang ti ipaay mo kadakwada. Anya ter aramidam dito boarding house ni Vina. Amom talagang awan babayin mo niya, Giselle. Jak maawatan no apay akasta ka kanyak, Vina. Awan mat amok abasol ko kan ka. Gapo kanya, mariknak nga dayon tirik na ni manong ko kanyak. Apay ngay asyak ti pabasulam. Siguro, dinadal na kiti kabsat ko niya. Saan ko nga aramid ti kasta? Awan babayin mo nga, asawa na kalaang katsakat kabsat na. Awan karbangam nga mang iya dayo itirik na nakanyak. Jak ipalubos nga madadal tinasayat nga relasyon mi nga kabsat. Gapula ang kanyam. Anya? Anang, sa dino tayo ni Vina? Nagkuyog da ka ni Rocco anubyo na. Apay ka day. Jak ipalubos aga po iti ugali day ta Vina. Kat madadahal tinapinta sa rin nangan mga gasawa.
Talaga makangag day tao kanyak nanang. Mala, naynayunam latan na ti pasensya miti kabsat mo anak ko. Sana balay, tainton makaakar kayo iti boarding house. Di yu ipakpakamukan kwa na ti pagakaran nyo. Idi pa nga anusan mi ti kasi nga ugali ni Vina nanang. Da kami, ti agad adjust ng guara. Ngam anya tar aramidon na. Yat adda na mo ti mading aramid na. Ay, ala, bagbaga aktumanan di kabsat mo anak ko. Ni, ada ka matitibalay manong. Wen, tainururay ka Vina. Apayaya? Agpakpakaasyak Vina. Mabalin ka di, asar nga amon ta asawa. No di mo kayat ni Giselle para kanya. Di mo riribukan ti panagdinami. Ay, day, tama nan ti ibagbagam. Iso man ti husto iti imatang mo. Sipod pa idi, kastan ti ugaling. Di mo ammo tagpakumbaba. Uray sikat ti mali, ipabasol mo iti sa bala tao. Gapoy ti dadya nga Giselle kat kastakan kanyak manong. Laglagi pam saan kay apakibibyangan iti lakay anobyong? Iso amanipod ita, di mo maten pakibibyangan ti relasyon me. Nawatam! Dadya nga Giselle ti mang daddadal iti mayat nga relasyon me kani manong. Aklo nam nga minti kamalim, Vina. Sika tinangirugi iti saan nyo apagkinkinawatan. Agpakumbaba ka kade. Ha? Itanya ko mga gapungay? Aggidaw kay ti pamakawan-awan no pasensya kadamanong mo. Tapnawanan ti rire anak ko. Nakasaritak ti may sa katrabahwak Giselle. Ada kano bakan ti a boarding house iti enda. Umakartay nga rudan, Ligi. Ay na, sapay ada trabaho kinton bigat bakit? Awagak lang ang tigayim ko. Taison ti kadwak nga agimpake. Day off na inton bigat lakay. Talaga ang kayat kun ti umakar. Saan akong akomportable dito eh. O sige, sika nga rin ti makaam mo. Bakit? Dua ang tawen ang tinapalabas, sipod imakar kayo di boarding house nyo. Ngamawan na ngagko-reklamom, Giselle. Taawanan ti mga papa kanya, friend. Ada ka di ba iti komunikasyon daligi, kanti kabsat na atangsit? Ninanang laang matimang mga ko akasarsarita na iti cellphone na. Kagura na siguro ti kabsat na, gapuitar aramidan na kanya. Kasla makonsensya ak, friend. Gapo kanya. Saanan nga agkinkin na awatan dagiti agkapsat. Ambay ko makonsensya ka, kat awan mo ti bangsul mo. Day ta avina, turumbang amakonsensya. Ta iso ti mangmangtin itiriribok kada kayo. Agkalay sa kami na kaniruko nanang. Anya? Jay la kaya nobyam. Uwan, uray la kaya tabak nang mat. Maitad namin nga kayat ko. Sigurado ka ka din, itiday ta desisyon mo. Uwan nanang. Numaasawak ni Ruko di agbiagak to nga kasladon niya. Hang kayo nga madanagan, awan gastusan tayo iti kasarme. Ni Ruko ti makaam mo iti amin. Hello, nanang. Hello, Ligi anak ko. Ay na, agkalay sa kanon daw Vina kan tinubyo na. Kastaya, kaano nga eh. Into no may abulanan umay kayong to Makitan to nanang. Sana kasigurado no makaumay kami. Taamang ano jak makalib iti trabaho. Dad, mapantayo ka di iti kasarti kabsat mo, lakay? Saan Giselle? Amangan no makangagak manan iti saan anasaya at kengkwana. Amangan no agsakit tinakam na no di ka mapan. Aging gayta. Awan pa'y nang nagkuasuri manipod kengkwana. Jakon namnamaan ang mapasamak pa'y day ka. Amok ti ugali ti kabsat mo. Nalaing day di amang baliktad iti istorya. Tapno iso ti agrup-rupa a biktima. Nasaysaya atin no saan kami nga akit kita. At least, natal na ti panunot ko. Kat awan ti paka-estresa. Nanang, anyang ate ko na ni Manong Ligi. Makaumay da. Saan pa ya sigurado, Bina anak ko?
Apay ka no ngay. Saan nga palubusan da dyan nga, Giselle? Sana kasta. Hamangan ka no sana makapakaday ti trabaho na. No handa nga kayat di saan lang? Amo ka, sinugsugan di asawa na nga handa nga umay. Ay, amok ti ugali da diyang asawa na kat. Kontrabida nga ka na yon. Kaslamat ka no nga napintas mat. Ay, tangiwat mo man, Vina. Nagalas manan ti rumrumwar di tangiwa mo. Maditi kasta. Vina, inton bigatan ti kasarta. Roko, hanak samot nga kayat di kapsat mo. Atap mo laing dayta, kayat na ka. Apay nga ron nga kasi ti panang kita na kanyak. Kaslada sakit tinakam na. Nakitak pa nga kinusilapan nak. Ay, istal na lang dayjay. Ngam nasingpa, ti kapsat ko, Vina. Diyak korsonada ti babae an asawam, Roko. Tapay man, manang Nora. Masiguradok a kwarta lang ti kayat naken ka. Sa lakas ta ni Vina, manang. Anyamot ti kasta nga inasawam. Kaslasaan a mapagtalkan ti panagrup-rupa na. Ay, tagiwat mo, manang Nora. Amangan numangag na ka ni Vina. Uray tapod numat. Kan napimpintas mo't lang nga adayo-day dinatayon nga ipag ko. Ngamday ta a babae. Apo, mayat ti biyag ti donya. Ni, adda ka matgayam ito'y balay manang Nora. Balay kumatlaang daytoy, Vina. Adda kwartok iti daytoy a balay. Apay, saan ka di nga imbaga ni Roko kan ka? Ha? Amo ka. Nakikalay sa ka lang kin ni Roko akabsat ko. Gaputam mom abaknang. Rupat kwarta ka matanya. Ni, haan mat ama nang? Saan mo't nga? Diretsaan ka na? Saan ka kayat ngagbalin nga ipag? Kanwan gaya? Di mo ikikatan ti wedding picture daro ko kan tinatayon nga ipag ko dito'y salas, ha? Siyak mo tatante asawa ni Roko. Oray anya pa'y aram idam. Tinatayon nga ipagkulat ta ti original nga asawa ti kapsat ko. Siyak ti makalaban mo no maikat dagita aladawan. Masursuro na kiti dayjay nga kabsat mo, Roko. Kanayon nak ngay kumkumpara ijay na tayan nga asawam? Kasjay, at talaga ni manang Nora. Nasingad ngamin, agayem na nadiim mo na ang asawa. Iswardi na kaya tamay katagitilatawan ije sa alas. Kasano akmat nga rudan nga, no kasta? Ala, sana bale, taladawan lang dangigay. Nasaysaya atan ti kasta, tapno awan tumpar ariri. Agtrabaho kamat dito'y balay Vina. Inawam mo't at inanganam. Madamdama akto na ang aginaw manang. Talaga asadot ka. Iyuray mo man siguron kin ni Roko dayta. Haan mat, ha? Amok daytan nga ugalim. Nuapay mga min anang asawa pa'y laang manan dayta Roko. Itikaskan ka pa'y laang mat. Ay, nasakit mat data nga pa nagsasauyo kanyak manang Nora. Oray anya tar aramidam. Di mo maartapan day dinatayon nga ipag ko. Baknang dayjay, kan saan arupat kwarta. Sika, agin pipintas ka lang arutan, soplada kapay, rupat kwarta kapay. Haan mat, ha? Aglablabas kayo matan nga agsasao. Apay ngamin nga da kay to'y manang. Agraraman, balay mi daytoy nga agkabsat. Family house mi daytoy. Si Kati Pumanaw, tawan karbangam iti dayto abalay, nawatam. Ha? Talaga ang nagduma kayo iti ugali iti day di ipag ko. Nasingsingpat nga adayo ngam sika. Anya dayjay, adda na ang dod. Ni, adda na ang dud ko nam. Sa nakitaan manang Nora. Kasano, di kan sama nga mi nagdigdigos, Vina. Anya nga haan, nagdigusakto pa idi kalman. Apay, anya ti panagdigos mo. Every other day? Ay sus, napudot dito'y lugar tayo.
Iso arumbang nga inaldaw ti panagdigos dito Mamindwa pa'y kit di ko maitimay sangal daw Ha? Kita umot basit ti hygiene mo, Vina. Tane, nasakit ti ulok amakalang ab iti naangdod. Talaga adakkel tinagdumaan nyo iti day di ipag ko. Kanayon anabang luday jay. Fresh a kanayon, tanadalos iti bagina. Manang, Madlaw asaan ka managdaldalos. Ta ultimo aglinis dito'y balay. Kat saan mo amaramid? Nagagatpay aday di ipag ko. Saan akasken ka sa dot? huston man! No, hanak ka kayat nga para iti kabsat mo haan lang. Han nga tilay bagbagam. Makapasakit ka matitirek na nga. Masakitan ka, tamapaiswan ka, kasta ka de. Ha? Aklunum nga minti kinapudno. Kita umot nila dawan day di ipag ko Nagpintas, naglapsat, kan madlaw nga edukada. Saan akasken ka, abarbaryote? Ay, makaumamat day ta nga manang Nora, Ruko. Awan na ti ibaga na kanyak. Diyay na tayan nga asawam. Ano samlat ta ka di, Vina? Anya, una nga kanayon na kami nga kumpara iti asawam nga natayan. Awan ti maramidam. Tatalaga mo't nga adayo tinagdumaan nyo iti day di asawa. Ni, uray si Karo ko, kasama ti bagam. Ay nano amom lang, hangkon nga matil mo nagiti balbalik kas ti kabsat mo kanyak. Ngamawan mati kunam nga kasarita mat. Awan bibiyang mo kanyak nga asawam. Makauma mati kasta. No nauma ka, di pumanaw kan. No ado tirirem, nakalukat tiri daw. Mabalin mo ti pumanaw no kayat mo, Vina. Diyak kayat asikat ti mga pa iti kapsat ko. Tanapateg ni manang Nora kanyak. Ado tinaytulong ti kapsat ko kanyak. Idi agad adalak pay lang, Vina! Manipod nagdan na kami kini Rocco, awan aldaw nga insakit na. Tatilatan kabsat na ti isak sakit na. Kanayon ti panagapami iti kabsat na tauray bakuten, saan nga agpaatiw kanyak, nalaing amakiapa iso apim manawa. Ket di nakpulos sinukon wano inayayo ting asawak, iso binaybay akon. Gapoy ti dayta napasamak na amiris ko ti bidut ko. Ti panangumumsik idi iti asawa ti kabsat ko. Iso jakon inaramid ti kasjay. Tamok ang nabalsanak iti inararamid ko iti kalabas. Narigat gaya matalaga ti mangpasakit iti pada a tao tagbalatag mutlakan ka ta aramid mo iti udina. Alakastan, tigayim mo, Vina. Alaga gayam di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritan ti may sakabsat diti drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan. God bless kada tayo amin. Manang Biyanan! Pakasaritaan ni pagayam tayo nga Antonio, sana pudpudno anagan, tintay drama ita. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay na, hello kani Lea Lenny Rualo, kandagiti parents na Rhea Canluel, ni Ma'am Arlene Gotgot, Jeric Soriano, kani Ma'am Rosita Madayag. Kastiman, tikuna ni pagayam Antonio. Dear Manang Biyanang, upat dagiti anak mi iti asawa. Ngam saan da na paraburan iti anak. Isungay iliwan mi kinibakat ti madaan iti apu ko. Kat ti buridak nga anak mi tayan tinamnama mi. Pilpilitan mi ang mga sawan barang iso ti makaipaay iti apu ko mi. Rogyak nga rod ti agsalaysa. Marisa Lumay, lumabasakpay. Kawan na pare Antonio, nagapwam. Ay, nagkapuak man dita istaur. Napanak gimatang iti mantika. Ay, apukom na kita maray. Ayun pare. Nagbakasyon na dito balay. Nalpas mga minti klase dan.
Ay, nagsusulpeng da nga raw. Mabanugak nga agan anawa kadakwada, paray. Ay, mayat kiti Taadan, anawa Marisa Lumay. Ang amda kami ngay kani kumarem ay na awam pay uray may sa nga apo kumimay. Apay nga tangay katalumot ng dagiti ng asawa nga anak yaw. Uy na, ngam awan met uray may sa anak-anak kadakwada. Apay nga tangay, paray. Kasano aya, kaya may sa nga anak may lakay tinakiasawaan na. San samot ang makasagbaday jayain. Ay, oray atabak nang, pensyonado pa'y. Kung makidi Di may dua nga anak may, hindi ka ubingan da, nag-abroad da. Isaw, asan da anak ka bukol iti anak. Ita, tanatayangan dan, sada nagden na. Andiyan ay, awanin Naladawan, bumakit dan nga agpadpada. Ayun, gaya man niya. Ay, may sasanin ang makaanak di asawa na. Iso nga, ay, awanin ti pag-asa. Anda pa'y, pare. Ah! Jay buridak nga anak yaw. Ni ngay Alfonsaw, pangasawaan yung tapno makapututan. Ibagbaga nga ro na mga sawan ngam ay na di na kayat agbaak ka naw. Angam no makainom kanayon na mga ibaga makasasawa. Kanayon nga min dita istorya Andrea no kwakay. Na barbartak. Asawa mo ti bagbagana. Kas di na day nga anak may. No na partek makasasawa. Ngam no limpyaw agbaak ka naw. Anya? Nasaya at tadakan antod nyo na kayo. Nabartek man na simbang petjanak ta. Anya, apay nagagapuan na ka naw. Tsaka mo tila ibagbaga naman ay. Pangasawaan da kamataran na nang talang asawa tikat ko asawa tatang Ay na, Alfonso ay. Magkas-asawa ka man ay tanapartek ka. ay Sa kamila kundi karit ang mga asawa, no? Nakasyat ka. asawa tatang ikandang man nito asawa makasasawa ako Diyak kaya't nagbak asawa tikat ko tatang Ta sino may, timayat na makiasawa kang kangay, no artek ka may. No limpyo ka. Di mo ibagante kasta lukaw. basol yun no agbakal Na! tatang kaya yung aglaklakayak ito nagtipantalon ka ha Ay, ika naman kita Arman maturog ka kay Deng. Inton mausawan ka sa kaagbiro itermam. Kasano ang kaya nakangay no nabartek ka may nga garam. Oh, nagangdod ka pa'y mait. Agat arak ka. asawa tatang asawa titi juga niya mga asawa ka rin Mano amin dagiti apo ko Marisa Lumay. Ay na, nagadudan Sa bali pa'y dagiti adda ijay La Union. Mindanao kan Isabela. Jak mabilangan no manuda, taaduda maray. Ay mayat ata na paraburan ka iti ado nga po kumare. Uwan kasanumat nga men. Nagadudag iti anak may iti daydilakay ko. Sa nga dosena ko naman. May isan sa laang antisan ang asawa nga anak yaw. Uwan mare ni Andrea. Apay manutawan ni Andrea Maray. Bumakit mo na balasang dayjay mare. Nasurukan na 30 na. Di pa'y lamaki asawa. Apay awan pa'y nobyo na Maray. At damot, idi, ngam nag-break damot. Jakman amaw. Naupay sa na maki-boyfriend. Tanang asawa mo ngamin iti sabali jay nobyo na ide. Ay agpadadan nga agbaak ijay anak minukas ka sa numaray. No, ginusto da kumadagiti anak tayaw. Mayat pagasawaan tay kumaida. Ay, kababain nga ikamang dya anak may maray. Tamang nginumay. Ay na, gagangayon iti baro da ginom iti arak. Liwliwada siguro dayta. Agbalbaliw dan tuwa inton mga sawa da. Nang runan no dantun putot da.
Nakaring ka magaya, main. Unak no asino ti agkape dito yung kusina. Si ka magaya, Alfonso. Tatang, sakit yung ulo. Saan naladaw ka nakariing? Tagasanawa saan nagsakit na ita ulam. Kaya diretso mo tinumbaw. Ala, agawam dagkapay tagdigos ka. Ada pa pananta. Sa dinaw, tatang? Intag birok itermam. Ha? Kunam amakas asawa ka din tag sapul itermam. Adaw ti mabalin mong arman dita ka aruba. Anya? Ay, agtal na kayo man, tatang. Sa natilay bagbagayo. Nagkula ang mga sawa. Awan iti panunot ko dayta. Apay, di mo malagip tagitim bagbagam idikalman. Saan mo natilay bagbagayo, tatang? Kababaing na kita nga'y bagbagayo. Ano nabartag ka, nakarit ka ang mga sawa. Hingam no limpyo ka. Kas ka may lang arod na tuktukan abisokol, wanuladdag. Ay, jakpagan ano ti mga sawa. Na, Kay ket ko tagbaak, tatang. anya. Anak ko, may mayat no mga sawa ka. Tapno dapat bukod mo a pamilya. Apay, di mo apalan dagiti kakabsat mo. Addan asawa da. Addan kabinadang da iti biyag. Kabawi lang tagbiag nga urawan na sawak nanang. Pagan anong da asawa? Na, No isukat na kantumon lang. Itahan nyo man ni asawa ni insan ko. Sininaan nan ket simuruton iti sabali a lalaki. ay katilyem nga mintay mapagtalkan a babae Kinugarang ganjang mga mindya asawa ni insan mo. Wen, anak. Depende iti asawaem dayta. Ay, basta. Jak kayat di mga asawa nanang. Tatang. Iso apang nga asiwan. Kadiyo ipilit ang mga asawa. Awan sa talaga tinamnamata amaadaan iti apo ko bakit. Ni kumangarod Alfonso nga anak tati ayan tinamnama talakay. Ngam agbaak ka numat. Iwan nga rod no, nabartag kayat namot ti mga asawa. Wen nga rod. Ay, Anya nga taya ti pudno amarikrik na dya anak ta. Asawa mo ti ibagbagan ano nakainom. Nga uray nala isangit-sangit. iwan nga rod He, jak amaw di nga anak mau. Saan amaw awatan? Gumatak man iti arak, Andrea. Ne, Alfonso, may salang Di ka kayat alakwan iti adaw, tadagulit kan tumanon no mabartag ka. Oo, Andrea. Di bale, agsingsing putak nga agsat. Jak agsasaw. Nga ta, Promise. Alam, may sala nga buti, Andrea. Agas ti bangnog. Tanabanuga ka naggapo di talo. Sige, nga may salang agawid kan no maibos mo ti may sabute. Andrea. Masaman pa ya bote, Andrea. Pinagbigyan ka itayan, Alfonso. Namin anon ahimirit ka. Gusto kumamatan nakadukan. Oh, like it ni Andrea. Ay, amo, miss. Nagpintas ka man. I love you. Ha? Ay na, bartek mo la dayta. Agawid ka kay din tayong kamaturong. Paturugan lang yun. Malal daw. Rabite pa naturog. Sige mo. I love you ko na. Ala, ti lalaw-lawat man ako nakon. Agawid kan ko nanay. Mangrugi ka man ako nakon, Alfonso. Ay, ayatin ka nga, Ming. Kaya't ka nga asawaan, Andra. Agasawa ta. Makasasawa ako. Ay, saan man natilay bagbagan? Orayag ti sumbat mo, Andrea. No saan ka na bartek sa kaagaram? Iturog mo pa itap no mausawan ka. Alamot na. Andrea, di nakpay ka siya. Ay, ayatin ka ko na. Ako na nagmata na. Agsubli ka yung bigat. Tamamuam ti sumbat ko iti dayta. Itan, un ko na mo tayo, ikasar ka. Ano kaya mo, ikasar ka yung tumbigatan. Ora may sa labawit ti maparte, mapalinan. Na yun ang tatay may sakal ding ganun upat naman. Umanayon, dayta, sagana ta. Anya? Yan, un ko na mo na. Kasi man kumamala. Andrea.
Antonio, imawag ni Andrea. Nabartag ka naman ng anak ta. Ada ije istor na. Kaya't na kano nga asawaan ni Andrea. Anya! Ingka iyawid ta kababain. Sapay no mabartag anak ta, awan babain na. Agbalin adagulit. Una yan ay jay alalakay. Mala, tayo nakiyaway ni Alfonso. Ay, kanya day tanga itsura ang Mount Alfonso. Nakaluspak ka ditan. Ay, tumakder ka ta. Magni Andrea, hindi na ako makaklunan. Tatang, mga asawa ko na yan. Ay, pag-ayawin Andrea, taklunan na. Tasawa ko. Agawit na ako na. Sa kala natural na kung di aram no, nabartag ka na. Di ka lagbait. Tatang, Ay, tata. Talaga ka di akastan ni Alfonso no mabartag? Aram nga aram kanyak no nakainom. Ay na, kasta na day ta. Iso pasensya ka na balasang ka. No nabartag, makasasawa. No limpyo, agbaak ka no. Anyan? Ay, mayat ko mangaron ng mga asawan. Sa amoy lang makaasawa no nabartag. Balin swak ti utek na day ito yung anak ka. Pare Alfonso, lumakaya ka na buwero. Si kalangan ti awan asawa na kadya tayo nga agbabuwer kadya. Nga asawa kan Anya palat aramidem ngay. Sayang ti gwapo apulem. saan pare? Naladaw? Anya nga naladaw nga ibuag-buagam. Mabalin pa mat. No kayat mo ibirokan ka. Ado ti mabalin ko nga erito. Saan pare? Kababayin mo, tsika. Nagtaar ka to bay. Mabain ka. Laki din. Narigat ti awan asawa na kunamsa. Adutam, amo ka nagbak. Nagragsak na malata pare. Iso abay-bay amon ta asawa. Andrea, si ka man tindamagag balasan ka. Apay, awang kadinamnaman ni Alfonso keng ka. Samit la agaram day dyan no nabartag. Ay, ata mabain ngamin nga agarem no limpyo. Tata, Kaya da ka ngamin nga agbalin a manugang. Ay, nagsingput ka ngamin. Iso asapay kumaataklo ng janakaw. Uray na bartek. Tagpay sumit ibagbaganakin ka. Ay, talaga nga agayat ken ka, balasan ka. ala. Ay, alaki din balasan ko. Aklo na mong tagkalay sa kay kidin. Kaya't kung mailaang ninanang mong agbalin nga balayang kahit. Ha? Padam anasing po inam kahit. Iso sigurado akaalaan bintaw nga balayan. I love you, Andrea. Saka mo ilagaram no nabartag ka mo. I love you, kunak. No bilang taklunan ka. May karim nga tangang balbaliw kan. Adi ka nagbartag, Alfonso. Oo, na. Di talaga. Basta nakakulunin ako. Dahil kasar ka na niya. Kasar ka itan. Anya? Sige nga ron. Agkasartan, taklunan ka na, Alfonso. Hagyan mo na. Inaklon-lak mo langin. Ni, May kangaroon ta. May gandi balay may. Darasam. Yang amu nga kada nanang gandatang ko. ala, uy, iba ka na ka, Alfonso. Uy, joke ko lang na dyan. Joke din na. Basta may nakita na. Jesus, maliit lang na ron. Isarak to istor ko. Dadang, asawa ko na, Andra. Aya. Apay inaklon na kan. Ala, inangaw ko lang na Alfonso tata. Ngam pinaypaiso na matan. Ay, alaki din, Andrea. Agkasar ka yun. Gasano nga, Dadang. Kay mga yapan na timang kasar ka sa kami. Ay, sana kaskari na ti bagbagam. Ado pa'y a proseso da itanakaw. Tulagan tayo pa'y ano ti kasar. Basta di yung pagawitan ni Andrea. Agyanan dito balay ayat ano biya. Lakay, pagawida mo ni Andrea. Baybayam. Kasano ang makaasawa ti anak tano pagawidan. Ay agar-aramid kalaklakayan. Ay na, di ka kati madanagan.
Sakti makamaw. Madlaw may takursunada ni Andrea ta anak ta. Danag mo na aya. Jak mo tinariingan ni Alfonso iti silid na, nana. Napanan na ka di? Ah? Nay, kuna ka ano nakaturog pala ang balasang kaw? Awan mo tan iti silid na, nana. Anya, napanan na nga rudan ngay. Sige, tapasapol ko kanila kay. Ada kami lagayan dito store Alfonso. Agawitan. Manjak, tatang. Tanya di mo pagawitan, mate. Kagururay ija balay ni Andrea. Pagsasaritaan tayo, unti kasaryaw. Kasar nga ipagbagayo mo, tatang. Nagkuna ang mga asawa. Na, ay lukaw. Kaino ko na mga asawa ni Andrea. Aho, pagdaya mo imbagbaga. Pagawitin yun, Andrea. Diyak mga asawa. Agbaakak, tatang. Anya, ay, Marisileng! Arak man! May saabuti lang! Mabait lang, pare. Ne. Asino taginom, tatang? Sika! Pagbungaran ka man. Diyak kaya't yung uminom ita. Ah, Aginanaak pa yung aginom, tatang. na, Kasano day to yan ngay, tata. Di nakmatan pagan ano ni Alfonso. Itata na usawa nun. ay, masurunak iti day dya tao. Apay, ada ayan napasamag iti nagbaitan niyo balasang ko. Ay, kwa. Adda, nana. Anya! Ay, lakay! Kasano da ito yun ngay? Ay, ala, bayan niyo. Ay, wak man ni Alfonso. Mala, Alfonso, uminom ka. Inggatangan ka iti arak. Manjak, tatang. Di. Kunak nagbalbaliw ako. Likliga akong tuminom itaarak. Ah, Tapasubo da itang arak. anya! Kay kasano nga ron ni Andrea. Ape ay ngay dildilo na siya babae. Kadyak nga rin mga asawa. Agbaakak, tatang. Ay, agsyak ka kiting. Uray, busang day taginatang ka. Manjak. Ija akong taginom. Tagbalbaliw akong. Na! Sika ngamin, Antonio. Kunak ngamin adi mo itulok nga agkaidada. Ngam pinanoy no yamet ngamin dya anak mo. Kasano nga taya. Uray ko manawan na pasamak itinagbaitan da. Basol mo no agsikog ni Andrea. Sapay adadwa nga angkel na pulis. Ah, Makaammo ka. ay, mariribo ka nak. Dinto mga ginom di anaktan. Barte ka kuma. Tapno kayatin naman ni Andrea. Kat, numaunawan manan, di nang tuman kayatan. Nya nga taya teramidin ta. Ay makaammo ka. Problemam daytan. Ay, pasensya ka Andrea ah. Diyan mapili ni Alfonso. Sabi, insardeng ng taginumiti arak. Ay, problema. Rumbangkit di ngagyaman kayo at asaanan ngagbarbar tata. Winang nay tinalikodan na mo't ng tinapasamak itinagbaitan niyaw. Ay, pasensya ka na. Ang di ka madanagan. Tanwag bunga bilang tipan na kailawan niyaw. Tumulong kami Awan ti latan rumbang apagdanagan nyo, tata. Ah, Nga minsan na pudno nga dan napasama kiti nagbaitan mi. ah, Kon naklaang dayjay. Baron konak no maikasarnak ti anak yung awan matlat ta. Narigat mo't ano ipilit ko ti bagikan ko ana. Isabay-bayan yon. no kasta. Ay, agyaman nakabalasang kao. Ay, kung naalanupod nung adda na pasamak itinagbaitan niyaw. Awan, tata. Isa di kay madanagan. Nabang-ara na kiti daydian na amwak ken ni Andrea. Kat manipod di din sana na naginom ta anak ko kat nagbalbaliwan. Iso na laeng, tatalaga atinakderan nan ti panagbaak na. Saan mi madto na pinilit anang asawa? Tauray ka sa noti pa ng kumbinsimi kan kwa na talagang agbaak ti kayat na. Alakastan, ti pagayam mo, Antonio. Alagagayam, ditan tinagibusan, ti pakasaritaan ni pagayam Antonio, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! And your nose para iti script kan drama, to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagngina, kada kayo angin.